emanzini uqobo la sezibeni sengihambile ngaye empophomeni ngahamba ngaye entabeni madoda amakhulu ngahamba ngaye emgedeni le ndoda idila nento ekuthiwa ama-business balobo ayiphume ekhaya iphuma ngoba izophalaziswa la emanzini njengoba sifikile namhlanje njengoba ngiyinhlanga zalo uzobe engaphumi izinto ziyenzeka kodwa iy'nhlanga zakhe zizobe yitholakala ngalolu langa amaphoyisa kamisa nokuthwala into emayelana nempilo yakho kodwa umuntu wesifazane mekwabona inyoka wabona isigubhu wabona uyaqala xwaye emapholoko uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Mabandla kaMjokane kaNdaba nina benkashana yamenze yaphuza umlaza ngameva elami igama ngingu MC Pholobas uandile wakangcobo kubingelela ke ningizimu Afrika ngalesi sikhathi ngiseyintabeni noma ke ngisemfuleni noma ke ngilapho khona ekuthiwa yonke imfula iphelela khona elami igama ngingu MC Pholobas uandile wakangcobo ngihamba ngedwa ngihamba nodokotela omkhulu ohlonishwa izwe lonke udokotela umhlongo uNjomane kaMgapha uNjomane ke uthe namhlanje bafana bakithi kubalekile ukuthi masitshena abantu ukuthi siyabakhathalela beyibone imisebenzi yokuzinikela kwethu uma sigaya sipheka sithulula impande ezobasebenzela ngizokhumbula ukuthi udokotela umhlongo unohambo olumbhekise kwaNdonga ziyaduma ngomhla ka6 kuyasuka lokho eGoli abantu balokho befone njalo bathi Njomane siyabhalisa sizwile ukuthi unento ethinta u4000 bese wenza nanoma ngabe yini umuntu ayifunayo encike kuloluhlu esothi masilikhuluma nawe ocingweni bese ulamukela ubhalisa kuyena qobo uNjomane okwesibili awugcini ngokubhalisa uphinde futhi uthole ukuthi mhlawumbe yakhe inkinga kunesidingweni sokuthi ayibheke kuse-early uthi uhlangana naye eGoli usekusho konke angifuni ukukhuluma kakhulu nganisa kwethu sila uthi uzokwenza ke imgilingwane yakhona yokubika wonke umsebenzi azobe hamba nawo ngomhla ka6 eyosebenza abantu akupheleli ke lapho uzothi omunye umuntu mayiseGoli ngomhla ka6 ubuya nini ngiyaqinisekisa ukuthi ngomhla ka12 kuyo lenyanga ezosombuluka inyanga nganiza kwethu esithi ke kumnyama kubovu eyamagugu uNjomane uzobe khona eKZN elekelela abantu ngomhla ka12 ethi ke abantu mabahlanjwe besuswe zonke igcwagcwa nezidina phansi emgababa okwakho ukuthi uzibonele wena bukhoma uNjomane enza lokho akufundiswe yithonga ukuthi ke manje usiza abantu qinisekisa phela ukuthi lokho esivumelane ngakho phakathi kwami nawe njengomuntu esamupha lezi siphiwo fanele kugcine kwenzekile angabeke ngisadla ke isikhathi kakhulu angawapholisa amaseko ake ngisuke la nginipha ithuba ngidedele udokotela umhlongo anikeze konke esikuzele la Njomane nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ngiyakhuleka madoda ngilapha ke esimeni sasentabeni makhosi amakhulu emanzini uqobo la sezibeni sengihambile ngaye empophomeni ngahamba ngaye entabeni madoda amakhulu ngahamba ngaye emgedeni ngizobika ke madlozi amakhulu usuku lo lena nginika lona nina bakomhlongo konjomane kaMgapha yaduka imiyakanyaka ukuthi ngizobika madoda ukuthi namhlanje ngifikile la madoda amakhulu mhla ka6 ngiyahamba ngeGoli kwaNdonga ziyaduma ngomhla ka12 ngiyabuya kuyona leyo nyanga amakhosi elandelayo ngizosiza abantu ekhaya esigodlweni bayazi abantu ukuthi mangiye eGoli ngisuke ngenza ngomsebenzi weinsebenzo zonke ekuyobe ku only 4000 rand kuphela imali ngobe ngiyifuna kumuntu nomuntu ayobe ikhokha ngazo zonke insebenzo ngikhuluma ngabantu abafuna inhlanga zazinto zenzeka ngizokhuluma ngabantu abafisa inhlanga eyilekelelayo ngendlela emangalisayo ukuthi ngalolo langa ngizobe ngibasiza akekho umuntu ongizobe ngingamsisi wonke umuntu ngalolo langa uzobe sizakala inamba kuseyiyona leyo tholakala kone 083406 8658 bayazi abantu ukuthi mangiye eGoli ngisuke nginamandla asuke edidi ikhanda namandla asuke exakile kumanje ngiyagaya ngenza zonke izinto ngiqoqa zona izinto ezobe idingeka phela ngalela langa ekuthenini abantu basizakale bonke ngikhuluma ngomuntu ongakabi namandla okuthatha into enkulu ukuthi eGoli lento encane sobe siyenza kodwa izokwazi ukulekelela iBTB Stepiso wena ikwazi ukukusiza ukuthi sikwazi ukuhamba na uhambo sinyuke na uhambo konakele kanjalo impela ngidele konke angikudla ukudla ngizilela abantu njalo ukuthi bakwazi ukusizakala ngezinto zabo ngiqonda ukuthi wena wazi ubuhlungu besicathulo sakhe angiyuncengi futhi ukuthi iza kumina kodwa wena wazi inkinga yakho ekuthenini mhlawumbe izolungisa kanjani ngifuna ukusho lokho mhlawumbe khona sebelimele emqondweni belinyaza ukuthi sebelinyazwa abantu nodokotela ngifuna ukubatshela kulesi
isikhathi ukuthi mina anginankinga izinhlolo izobe zikhona ukucheckelwa kwabantu before sezinto kuzobe sikhona ngikhuluma nawe wathatha isigubhu owathatha into ezihlukahlukene ukuthi sengakwazi na ukuqala phansi sibheke inkinga yalento wayithatha ukuthi yini inkinga kani mase siyakwazi ukulungisela sikuhlambululele kodwa ihlamba umuntu washonela ingane washonela umkhwenyana washonela kushona umuntu endaweni akuyona lonke lento yenza amabhadi ngiqonda ukuthi nje unyaka soyophela bayazi abantu ukuthi sobe sidila nehlambo nje ikegoli sobe simile ngalihlambo insebenzo zonke abantu abayifunayo zizobe zu4000 leyo nto siphinde siyoyenza nangomhla ka12 emgababa 6 sikegoli kanti kwaziyaduma 12 sibuyele khona esigodlweni ekhulu emgababa kobe kwenziwa into efanayo wena oseThekwini mhla ka12 wena osegoli ngomhla ka6 sinawe Dokotela omkhulu awusithatha usibeke kunento engizoyibuza ethi umuntu othi unenkinga yokuthi yena wayecebile mhlambe iluphi usizo ongamenzela lona noma omthembisa kona osukwini la ngomhla ka6 eGoli nangomhla ka12 eKZN emgababa uthi ngangicebile ngawa ngifuna ukubuyela kulento engangiyona pholoba sobe sichecka njengoba ngisho ukuthi into esobe senza sobe sichecka umuntu ubumpilo bakhe lento yokuchecka isize kuthenini sazi ukuthi masichecka yini yalimaza umuntu endleleni sikwazi ukumbuyisela kule step sokusona kunalokho futhi simbuyisele estephisweni esingaphezulu kodwa nje emapholoba sinezinto ezahlukahlukene ngoba mawubuka la ngiphethe le ndoda le mapholoba le ndoda idila nento ekuthiwa ama-business le ndoda idila nento ekuthiwa ama-business baloba ayiphume ekhaya iphuma ngoba izophalaziswa la imanzini njoba sifikile namhlanje njoba ngila nje ngizoyiphalazisa le ndoda ngiyaqolisa ukuthi ngicela nginivezele imfihlo engafanele iveze kodwa le ndoda ngizowaphalazisa lamandoda akwazi ukwenza izinto ekufanele azenze le ndoda for ama-business umuntu owawa umuntu osafuna ukuba nebusiness umuntu osafuna ukusebenza umuntu osafuna ukuqala phansi impilo yakhe nangu la engimnika khona amapholoba iyona le ndoda kuyena umela amabhizinisi yonke into uzothi omunye umuntu ibhizinisi lami mina ngiyalibona ukuthi liyaphila kodwa iproblem yami ilento yokuthi liphiliswa ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyenzani sengikhatheleke yilomthwalo engibhekene nawo ukuthi ngangiye somewhere kwathiwa mina ngiyophila ngokushaya indlwabu each and every day kuzinto yami iphakama lukhona yini uncedo olungangikhulula kodwa ngiqhubeke ngicebe lukhona amapholoba ngithi thina sinesigubhu sewash la kaMhlongo abasaziya abantu ukuthi zinyuka zonke izinto kodwa lona leke limile nje ku30,000 iwash amapholoba leli ngikhuluma nomuntu oqayekile ngempela kurawonto onenkinga ukuthi fanele ahambe ayoguqa endaweni yokuthi sekuze kwaziwa ngisho ingane zakhe kwaguqa amadolo makushona abantu endaweni kuyazi ukuthi khona isigubhu eskendaweni yokuthi lo muntu amapholoba siyaxoxisana naye ekutheni nakashintsha indlela yokuphila ngoba sesiphelile isikhathi sokuthi kube khona umuntu ongayona inyanga ozoba nesigubhu esibonakala kanje kodwa abantu bafa nama uyashi umuntu abe nesigubhu sering omunye nesigubhu sefoni mapholoba ngamanye amazwi ucabangela bona abantu ukuthi abangathukani bexabana emakhaya kubange ukuthi ubonakele nesigubhu akabe nento emfihlo yakhe imfihlo yakhe ukwazi kwakhe eke styleni mapholoba nomuntu wesifazane ongekayisolo ngoba ukuphela ukuphakamisa nokuthwala into emayelana nempilo yakhe kodwa umuntu wesifazane mekwabona inyoka wabona isigubhu wabona uyaqala xwaye mapholoba sisentweni yebusiness noma sisesentweni yebusiness kunomuntu othi mina ngiyakufisa ubo somabhizinisi ngelinye ilanga kodwa ake siqale nje into yokuqala ukuthi ngifisa ukuthola itoho kumlungu ngabe ngiyogawula umoba ngabe ngiyoba uthisha ngabe ngiyoba ummeli umsebenzi awuvuki kodwa ngufundele umsebenzi awuvuki kodwa nginamandla awo noma nginekhono lawo ake sikhulume ngabantu abafuna umsebenzi ubaphathelene umhlongo ngomhla ka6 eGoli ngomhla ka12 eKZN ngibaphathela inhlanga zale ndoda mapholoba ngibaphathela inhlanga zale ndoda ngizobaphathela nanazi inhlanga zalo uzobe engaphuma izinto ziyenzeka kodwa inhlanga zakhe izobe itholakala ngalolu langa amapholoba nayo indoda edila nokuthi umuntu mayevela kubelungu athandeke nayo indoda edila nokuthi umuntu mayevela efaka iCV yakhe enegama lakhe nesibongo sakhe kwazi ukuthi izinto zakhe zikhanye amapholoba kuzoba amafutha azinto zenzeka azobe etholakala amapholoba uthi ke lona ke mina ngiyasebenza kodwa ngiuqeda u3 months unani unjomane ezongenza ukuthi ngike ngisebenze ngithatha isikhathi nami ivuselwe yami icontract noma njalo mangitshotshisa umuntu la emsebenzini kumane kuthiwa imina isho ngingantshontshanga lutho kuthiwa imina umphelele umsebenzi angihlale emsebenzini njomane nali igama lale ndoda le ndoda igama layo unduna mapholoba unduna igama lale ndoda kunokuthi wehla uyanduna uyenyuka unduna igama lale ndoda into edala ukuthi ngithi unduna igama layo isibizo sakhe isibongelo sakhe ngenxa ukuthi wonke umuntu osetshenziswe ngale ndoda mapholoba la ifika khona uyofika phansi la ifika khona akasayophuma noma ingaphela icontract kwabanye abantu adehamba nabo kodwa yena ubhekele enye indawo efanele angene kuyona mapholoba yila ingena khona le ndoda yakhe unduna igama layo mapholoba ezimawuzomfaka lo muntu umfaka ezinhlangeni zakhe ephile mapholoba aphefumule khona ngiyafakaza impela mapholoba ngisho kona nomunye umuntu kona wena ngiyothiwa konye umunye umuntu esikhundleni sakho mapholoba
Njomane ngizwile uthinta ibhizinisi ngakuzo uthinta into enikeza abantu umsebenzi Yes. wathinta nento enikeza abantu ama promotion Yes. kodwa wangabathatha wababeka eThebeni noma entendeni yesandla abantu abanenkinga kwezothando Yes. nani kwezothando ngomhla ka6 eGoli 12 eKZN ubona umuntu wesilisa ke emapholoba edriveka umuntu wesifazane mekwathinta imali acabanga umuntu wesifazane ubone wesifazane othandana nayo nemali meke wathinta imali acabange wena sisuke sisebenzise nangu umuntu mapholoba nangu umfazi mapholoba iyona mfazi ke lo osebenzayo mapholoba ekuthenini meke wasebenzisa wahlangana nomuntu kanje aniphinde nihlukane mapholoba meke wahamba imali nje ucabanga wena nangu umuntu mapholoba yemadoda nangu umuntu mapholoba njomane uhambile umfazi ngifuna buyiswe nangu umuntu mapholoba ngomhla ka6 njalo nangu umuntu mapholoba ngomhla ka12 njalo mhla ka12 kunjalo mhla ka6 kunjalo njomane siyakuza ukukhuluma okhosini FM Yes. imihla namalanga Yes. kodwa osukwini esigcina ukukulalela ngalo ubukhuluma ngesihloko lapho othi khona abantu izinsile ezibalandelayo ezokushonelwa abayeni babo noma ezokushonelwa abafazi babo Mapholoba. bezile bese bezilile bengakhunyulwa umuntu bengagezwe umuntu mhlawumbe ngaleli langa la ngeyi6 naleli langa la ngeyi12 yini oyiphathela abantu abathi thina sabafelokazi asikaze sagezwa asikaze senziwa lutho so besikhahlela amabutho pholo besikhahlela ngamamutho sikhahlela ngehlambo mapholoba ekuthenini wonke umuntu ozobe efikile ungachazi ukuthi yini washonele ubani kwasuka uwena owazi inhliziyo yakho ukuthi thini wabulala umuntu kwazi wona kuphela uwena owazi inhliziyo yakho thini kodwa mozofika wena uthi uzocela ihlambo nje lizobe likhona ngamanye amazwi ukugeza amabhadi nawo konke ngoba eminye imindeni ngempela bagcina bengamgezi umakoti egcina esala nalesikhwakhalala abadlale ngaba bathatha inyonga uyele emanzini akekho umuntu ongayigeza yena amapholoba ngaphandle ukuthi kukhona esinye isandla esingamgeza umuntu ihlambo lizobe likhona begeza abantu mapholoba ngayo yonke indlela ngifuna usho inamba kodwa mawubuye enambeni ngifuna ungiphendule embuzweni othi nabaphuphunyelwe izisu noma bayihushula bayangena nikulelo hlambo lelo area 7 078 078 11 11 71 71 063 063 078 078 11 11 71 71 063 063 083 083 406 406 86 58 58 yes mapholoba naba baphuphunyelwe izisa abanye bayihushula bayangena mapholoba bayangena mapholoba ngenxa ukuthi abantu abaningi amapholoba basebenzi manje abantu abaningi baphuma emendweni abantu abaningi bahlukana nabayeni aba-right ngenxa lezi zinto mapholoba noma ungangamtshela kumyeni wakho ukuthi wokwenzani kodwa thana nje wena ngiyahamba ngiyogeza kamhlongo ukuthi ukugezwani uwena owaziyo siyoxoxa nawe egumbini elingaphezulu kuphela uyisigwadi noma uyishimana akakwazi isho nokuthi tuhlu yes uthini ngalowo muntu abeze mapholoba abantu zikhona induku nazi induku mapholoba nazi induku mapholoba wonke umuntu uzobe sizakala ngalelo langa insizwa nensizwa fanele benebhodleyana elincane mapholoba elihlanganisa nento yokugcoba yabona hayi uthi insizwa bezana igcoba idon nje mapholoba insizwa izogcoba nje into yokugcoba kube khona ibhodleyana elithize ozoyijikijela into yokugeza phela ukwazi kuba nesithunzi ukwazi ukuthandeka wabesifazana ukwazi ukuhlonipheka nawe ufane namanye amadoda abanye babafowethu basebenza umsebenzi obucayi bayizinkabi abanye babafowethu abazona inkabi kodwa banenkinga ukulandelwa izinkabi yes unani ukulekelela lezi zimo zombili mapholoba nangu umuntu angithi okay uyabona mawubuka la kukhona ibhandi la mapholoba okay nala sifaka amadoda athize mapholoba Ngiyakuzwa. kuzoba khona la umgexo lona Okay. kodwa ngithi mina ngokomthetho lo uyalimaza ngoba waziwa abantu bonke ukuthi owani Oh. ngabe sengikhanda indlela ke yalo mapholoba Okay. ukuthi lo akekho umuntu owaziyo ukuthi ubani lo uwena kuphela mapholoba Yes. nasemsebenzini futhi uyangena lo mapholoba akukho lekuthiwa khona kangeni khona ngoba akayona insimbi akayona intoni mapholoba so besipaphathele lo nto ke mapholoba mekhona ukuthi mina angifune into ezobonakala ngifuna ukufaka egazini akunankinga sokufaka thina egazini nazi induku zikhona nazi induku ihlangene abantu bayezwa bathi inyanga zithi ziyaphakamisa bese kuba khona ezithi ziyathwalisa mapholoba wena kuthiwa na uyathwalisa nje manje Yes, mapholoba. isiphi lesi sithwalo othi udlula kuvaliwe noma umuntu umenza abe ilento afuna ukuba yiyona mapholoba izona phela lezi zigubhu nje esikhuluma ngazo mapholoba engabonakala kuyiringo kuyifoni ake ngikusho lokho ukuphakamisa ngomuntu wakini ongasekho mapholoba ikona okusabona ethatha njengomgogodlo ngoba akekho umuntu ofayo mabesho kahle bathi akunamngozi mapholoba ayikho into ebhlungu njengokuthwala noma ukuphakamisa kuba ukuthi kuzofa abantu ekhaya wena ubuse wedwa le mali ugcina uyidla wedwa thina la kamhlongo siyagaranta ukuthi masiphakamisa noma sithwalisa siphakamisa ngento engeke ufe umuntu mapholoba okumuntu omdala ongaseke either ugogo noma umalume noma ukhulu noma uanti kuba iwash kuba iselfone kuba iringi ikona kuphela mapholoba sesovala kunabalaphi bendabuko noma kunezangoma
kunabathandazi kunezinyanga yes ezimkhufa nje kade yayiphuphela ofafabulana Yes. bafuna ukubuyela egemini ngoba umuthi bayawazi kodwa akusebenzeki ayikho okwesibili abathandeki Yes. and mabethwasisa abahlonipheki Yes. yini ongayisho wena kubantu abathi nathi ngomhla ka6 besingafika eGoli Njomani nathi besingafika ngomhla ka12 futhi eMgababa eKZN yini ongayisho kulezo inyanga enjalo ezifuna ukuthi wena uyilekelele ifane nawe ukwazi uku-afford osiya Viva TV1 financially ukwazi uku-afford oKhozi FM financially ukwazi uku-afford any different platform because siya-understand thina ukuthi wacelwa abantu bakho ukuthi iye ebantwini Yes. ngoba noma wakho Yes. wakufika ama-television o-SABC and so forth Yes. bezomcela ukuthi azofundisa ngezinto zedlozi Yes. ngiyaqonda ukuthi omunye umuntu angabuka ngathi content le but i-reality ithi sekushuthwe kaningi ey'godlweni sekushuthwe kaningi ey'tudio kanti futhi kunezinto ey'julile eniye nithi niyafisa ukuthi masizenza noma singezoyiveza sonke kodwa abantu abakubona ukuthi siyawukhathalela umsebenzi wethu siyawubika nakubantu abadala abaningi-ke basey'ndaweni ey'njengalezi eyisemva kwakho Mapholoba akekho umuntu ngaleyo langa ozobe engasizakala 2 ngifuna ukukutshela wena owile ukuthi into ezokusiza manje ukugijimela kule number lethi 083 406 8658 ngoba indaba yodokotela ayikwazi ukuxoxeka phambili esidlakalaleni kodwa ngicela ukunqamulela lapha Pholoba ukuthi wonke umuntu uzobe sizakala kodwa for udokotela umuntu oyinyanga noma umuntu oyidokotela noma umuntu oyisangoma ofuna ukushintsha impilo yakhe noma ofuna ukushintsha umsebenzi wakhe uphakame nayi number ithi 083 406 406 8658 083 083 406 406 8658 iyona ke lo number ozoyishayela mase siyaxoxisana khona ngizokwazi ukuthi eGoli ngizokuphathelana ngoba ukusiza umuntu odokotela nokusiza umuntu oyinyanga noma ukusiza umuntu oyisangoma noma ukusiza umuntu omthakazi akufani nokusiza umuntu njukazana nje labantu ababalekile kufanele noma befikile eGolweni ubangenise eqale ngoba odokotela Pholoba ngiyazi ukuthi ngomhla ka6 useGoli umhla ka12 usemgababa kodwa ungasho ukuthi njengamanje Yes. awusebenzi Yes, uma Pholoba. hlola online kuba imalini mahlola esigodlweni kuyimalini masihlola online kuba 1000 rand Okay. masihlola esigodlweni kuba u500 rand Pholoba sisebenza ngaziphi insuku sisebenza ngomsombuluko kusiyogcina ngomgqibelo kuyisabatha isonto asilisebenzi sifaka inkonzo nje siyakhonja siyafutha sithi chu kuyiqiniso yini ukuthi ulekelela abantu ngesonto mahala iqiniso Pholoba ngubishop webandla elikhulu imvuselelo amaKristu bayalaza abantu iZayoni ezinhle eziclean Pholoba nanku-ke umbuzo wami wokugcina Njomani uthi umbuzo wami wokugcina mina angifuni ukuza kuphithizela abantu yes ngiyi-professional ngento ethile mhlawumbe ngusopolitiki noma ngumculi noma ngumsakazi noma ngusaziwayo ndlela thile ngifuna ukuthi ungisebenze ngokukhethekile Yes. uyakwazi yini ukuthi umuntu uyomsebenzela kwakhe noma uyakwazi umuntu ukuthi a-organizeleke into efana ne-appointment Yes. esesithe yes siyakwazi Pholoba siyakwazi umuntu onjalo nje uyahlela ngikande isuku engizobe ngingasebenzi kulona Pholoba uma ukuthi kubalekile ngiyazimisa into zami kube khona idate engayisebenzi Pholoba ngikwazi ukulekelela yena nje kunjalo asiyithintanga into eyithinta ubhaskidi nje obuphethe Asikayi, asiwazi ujule Pholoba, kangakanani yes. kodwa ngiyafisa ukuthi sinikeze umuntu into ethi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi maye kufonela kubalekile ukuthi akutshena inkinga yakhe khona uzomtshela ukuthi iyasetshenzwa ngalela langa iqiniso Pholoba qinisela imsulu asiyiphetheke Njomani ngokuthi sithi babhalisa kanjani abeza kuwena eGoli ngoba Yes. ngiyazi ukuthi akumane kutheleke Yes. kanti nangawo umhla ka12 futhi babhalisa kanjani asibambe leyo number lejwayelekile 8083 083 406 406 86 86 58 58 akunamnikelo akunamnikele Pholoba umuntu nje uyafona mase eyabhalwa phansi Pholoba sihlangane naye Ningizimu Africa worldwide besinodokotela umhlongo uNjomani kaMkapi bathi ubhebhe ubaba kazinto ziyenzeka danke siyabonga